U Somboru na trgu Svetog Trojstva održava se manifestacija pod nazivom Cvetna jesen i trajeće do subote 16. oktobra. Kišno i hladno vreme nije omelo izlagače da se i ovoga puta Somborcima predstave u što boljem svetlu i ponude najširi asortiman cveća, sadnica, začinskog bilja, cvetnih aranžmana, kao i najrazličitije vrste dekorativnih materijala za saksije i još mnogo toga. Dugogodišnji proizvođač kaktusa i sukulenata File Pavle, čuveni Paja kaktus iz Vrbasa, otkrio nam je da godišnje poseti preko 10 ovakvih manifestacija koje se održavaju po celoj Vojvodini. Do ovakvih manifestacija živim. Cvetne pijace su mi potrebne da bi se predstavio sa svojim proizvodom. Cvijeta Nikolić ispred javno-komunalnog preduzeća Zelenilo iz Sombora ističe da najveći broj kupaca manifestaciju poseti u popodnevnim časovima. A na naše pitanje koje cveće se najviše prodaje, rekla je da su trenutno najaktuelnije jesenje sadnice. Perene, dan i noć, hrizanteme, tako. Mislim, tu je, evo, prodaju se to što se sadi sad u jesen. To se najviše prodaje.